Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, when Auntie, ni Hil, nobyok. Naimbag nga orasyo, auntie. Si ka, adda Gayam ang nobyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. When Auntie, Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak ka kanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon di tulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jeng antim Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsuplipay nga tayo jabrod. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak ilibak. Kursunada ngarod ngarmen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan idad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. De, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. Adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, Auntie. Ay, Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. o sige, Auntie. Mabitlaan nga rod, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Aywen,
Ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kwa na. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay laang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kanto nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti saldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimot gayam Auntie Mari ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta. Tani Auntie amis mo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na ang sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Mari. Manmano ti amo akas kan kwa na. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumrak kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kasta amat Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, Ay, bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Una, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Una, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga roden tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pay lang nga itantan na. Sayang taal daw. Kastaman nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya?
Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasang ko? Saan matata? Man ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ngay bagak tayo takan ko na. Agam ko na asan na matatao iji balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akasla na unag ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan. Uwing. Awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa. Banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Uwan, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana. man. Amang sa bali ti pagawatan na. Iti panagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong mo umay ni auntie dito'y balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay. Anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nok sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawakan ka, anak ko? Jigayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay niyo iti kastang aramidan niyo. Uwing, anyan dahi ta nga Di ibagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uwing, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amare.
Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramitam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo iti ikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka iti gura. Naitabo na niyan ti Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngamduan atawon ti napalabas, nanang. Ay, pasensya kan, tiyari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti manggedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kaya't ko ti makaadal, nanang. Gusto di high school na nailampas mo, Chari. Kaya't ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masakul da ita? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaang. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrag iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong ka kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrag kas sales lady. Ado, ti agsapsapol iti sales lady iti ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Dahita ka ti madikin ka, si kalulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben, No kaya't mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kas laawanan patag ko kankwana.
Gapo ka dita syuman naklaang. Pasensya ka na nako. Awan mo't mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas nanang. Kaya't kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan tangayan ako. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpud no nga amak nanang. Anya. Isulaangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kan kuana saan ka di? Ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulan ta ti amak nanang. Amok ang nasakit tinakamyo kan kuana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kan kuana nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saanan, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akkada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat nga agkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amam-amo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balay da ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balay da. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari. Balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama. Stop. Di na karakupan. Dindo, aging ka dita. Kat di mo Awan pa'y ka dapat... nakukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, nung sumangputan, tiyasawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari, Dindo. Nagtawad kan ka ti anak ta. Di mo ipilit dahil ta, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon. Kunak may. Dindo. Jak ni namnama akas ti aramidon ti amak nanang. Ngam, apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anubyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso apinanawan nak idi masikog akon. Anya, Iso at talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nagpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko. Di ka unay aglidlitay. Tada ka asi ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang, taado ti Jack maipaaykan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pa'y laang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko.
nang runa kat kasto ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak. Ay ayak ti bagik iti kasto amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na kamang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Uwan manang Elvi. Agsangsangit ka di, Chari. Saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman na imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak la impagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvi. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpet mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpet kan nagagat ka. Kaya't ko kumaatunuyan ti arapahaap ko nga ore kasto ti kasasaad ti panagbiag mi manang. Di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Ket ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mang bayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvi akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabadak. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvi ti agpalpalaba kanyak. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila, kunam? Sika, Chari? Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni manang Elvi. Kayat ko ti sweldo nga imbagana. Malala, sika. Ti importante, agsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agurnungak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanyak, di nakawagan iti bam. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kanda gitidingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang aro, dagin na nakapay. Tamo ka na ba no ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, nana. Jack ilibak dayta. Kunak ngagtuloy akto ngam. Jack mo't lama kaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't nagitido ang kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mangtulong kan ka. Dagitikas kan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasang ko.
Siya, ti makamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing nagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idinto ta siya 25 kon. Ngam saan na bale? Saan matamadlaw? Basbasitak nga mga isuda. Isa akaslay na inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta na sing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman unay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Jak nga minin agsusweldo. Anya? Ha? Anya pa'y lang teraramitin di tano, di ka magsusul daw. Ngayon kan, tumulong kayo di trabaho dito eh. Jak pa agawid, tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susulduan. Nagikat ka, iti trabaho. Saan, tatang? Ay, tapay nga ron, adi na ka swelduan nga. Ay, idaro mo ita. At nakastaya mag. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumatyos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga agiskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko. Ay, saan nga pampanunot na diyang anak mo, Lolet? Uray di nasusulduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga ron kang pampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawi damon. Agsaysayang la iti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y may tultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang, ngam pangaasiyo Diyo pa'y laibagbaga ka ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam da ita anak ko. Amo kun ti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyamanak nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagagtokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnatengken prutas. Taited mo iti amom. Ay na, nagadumot dagituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Ken pangramanan yung meten iti mulam eh. Ay kat agyamanak angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyamanak nana. Bayadak dagito ay nasaanan balasan ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo ngamin. Kastabot ten ja inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakem ken kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo meten nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktokin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manan aya. Balsag na kisya nga wanan ba yun? Saka ti karkaritindan? Uray, aduda, saki na kamunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran ta na barbartekan. Tinalabdan tayo, pakita ka naging jaya dayo. Asak di arin dito.
Saan mo nga mo dagitay? Kan nagaduda. Di ka agar-aramig, Ben. Ay, di nakalabdan. Saka te mapapabainan. Iso nga, ikakmanay dahil di pag nakmanda. Ay na, Auntie Lulit. Inganawa ni Tata Ben, ije kasaran. Agulgulo. Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki ije kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanin nan. anya, masigay tayo nakitaan baraw. Saka natukol sa Anyag napasamakan ka. Pinangkurda ti saka natukol sa Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akam, Ben. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo, nana. Gapo iti ado na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak a matulungan na katay chay. Tapadam a maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ko. Natudyo ka, nasingpet ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti ado a sakripisyo, anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla natulungan na pulos. Sabali at tao tinang tulong kan ka. Nanang, di yu sawan ti kasta. No pa'y awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon a pamatag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, atuyan ti kapiyo, tatang. Ay, agyang manaktsari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad na sa rukod ko, marigatan naklata. Mababay na kan ka, Chare. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. May baga oras mo, Chare, anak. Tatang? Uwan, anak ko. Agyamanak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mo tong kayo. Daitate may sarason ngay mayak, anak. At nadagsa na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Sorry, anak. Amo ka siya ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngay bagak ti kasjay.
So sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Tsari anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidok ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawan nak. Padya kon masulnitan tinagkurangakan ka, anak ko. Biyag ti tao. Dona, napagnumuan mi kadagiti kakabsat mo. Asika ti pagtuluyan mi nga agadal iti kolehiyo, anak ko. Ha? Agpaiso nanang? Wen, iso asaya atom ti ag-eskwela, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kolehiyo. Uwan nanang, promise. Agyaman ka kadagiti kakabsat mao. Ta isuda ti nagpabigay. Kaya't ko kumamit tagtuloy nga agadal, nga marigatan dana ng kantatang, tamakitaltalon dalaang. Ore siya, kaya't kumitag tuloy nga ag-eskwela. Ang amawan mabalin ko. May salahan ka no kada tayo ti kabaalan na ng kantata nga pagadalan. Wando na, napagnumuan mi asikalaangan tagtuloy nga agadal, ta sikati kalaingan kada tayo nga kakabsat. Sikati kanayon nga agtap iti pagadalan. Agyaman na kiti panagtalakyo kanyak. Kat ikarik nga agadalak anembag. Ipasigurado kada kayo ang makalpasak iti panagadal ko. Kat da kayon to ti pangisagutak iti baligi. Anya ti planong itamanong Ben. Mapanang iti syudad, ngayon ti kayam ko. Agpaayak a helper na, Elsa. Sika ngay. Kaya't ko kumamit tagtrabaho iti syudad. Ng pampanunutak dana ng kantatang. Awan kadwada dito'y balay. Iso pampanunutak lang ang taglako iti barbecue dito'y sangwanan ti balay. Mayat na panunot mo ha. Dalan iti sango ti balay tayo. Iso asigurado nga adu ti gumatang. Ang pangala mo iti pagpuuna mading ko. Lukatakton adi alkansyak manong. Ay na, nasakit man ang tisakak bakit. Ay na, limtag manayin. Ay, nasubraman nga minang tinangan iti maiparit iti kalman iti kasaran. Amom abawal kan ka, ngam pinalaluan mo. Uwin nga road. Naimasak ngamin tinagsida. Ita lang amin na makasida kiti kasjay. Ala, siya kun ti mapanagsibog kadag iti mulat anatang no di mo kabailan ti magna. Ay, nasakit no magnaak bakit. Ay, ano sampay lang aro na. Wen lakay, ay abak pay laeng ni Elsa takadwaan nak nga agsibog. Uray ta saan anaglako iti barbecue ita. Agawid kayo nanang, talupas akong ti agsibog. Ado pa iti sibuga, manak ko. Tulungan kan tapno malpas adagos. Saanan? Kabailak daytoy. Ingkay kitkitaan ni tatang, taamangan no mabisinan. Ingkay ilutwan iti kanan na. Sige nga, Rod, anak ko. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't nanang. Aywan, isungay mawagak, tanagpauitak iti kwarta. Mapantuirwaran ni Elsa, tagumatang kayo ti kasapulan nyo, di tabalay. Apay, nagsweldo kan aya, anak ko. Wen nanang, Agurnong ka iti kwartam. Di mo ipawit amin ti sweldom. Taadapay mo't kwartami nga uray kaskasanaw. basta alaan nyo tanyaman nga pauit ko.
Isupay apang nayon nyo iti pagadal ni Donna. Ay, wen, kumusta ni Donna? Kasjay nasaya at matipan nagadal na. Ala na nang, bagbagan nyo ka nayon ha. Tapno makalpas iti panagadal na. Sige, tagrobot kami na nang. Agitulod kami man iti sabsabong iti Manila. Bye! Sige anak ko, bye. Oh, at iti allowance mo doon na. Agyaman nak nanang. Aywan, bayad akong di balance ko iti pagadalan. Siyak lang aminan ti saan ang nakabayad. Apay no makisarita ka payla ang anak ko, tainutam abayadan. Kababain. May mayat no bayadak aminan. No damot la pagbayad ko di tayag yun. Taparehas matlaang. Paggatang mi kumay ti abuno, di ituldulin ko akwarta anak ko. Damanang kan manong ngay. Awan ka di kwartada. Di damang mangtod ka da kayo aya. Mangmangtad damot kiti, anak ko. Yag yung arudan ti pagbayad ko nanang tapno malpasan. Sige, mabiit laang arod, anak ko. Nanang, tatang, mga sawa akon. Apay, awanan plano mga agiskwela, anak ko. Kaya't ko tagtuloy nga agiskwela. Nga masikog mo tan Genoviak. Tada ka din ornong mau nga ramatan nyo nga kasara anak kao. Adamat ang tatang. Uray, simple la akasar ti angayan tayo. Daw na ading. Pasensya ka, nung jak pala makatulong amang titition mo. Dandani nga minan aganak ti asawak. Okay lang manong, mawatak. Awan problema iti dayta. Di pa ila Elsa ti tumulong kadananang kantatang. Naimbag tulo na makapas ngayon ni ipag mo. Makatulong ak tumanan kada kayo, ading ko. Wen manong, sana bale. Makatawan lang ang tiurayan. Agturpusa kun iti kolehiyo. Nanang, tatang, agpakada-kada kayo. Tay nakagtrabaho iti syudad. Adda pagtrabawak ijay. Ay, trabaho mo nga ija anak kao. Waitress iti may sa restaurant, tatang. Aganad ka ijay anak ko, di ka agliway nga kararag. Ni Apo timang tarapay kan ka ijay. Agyaman ak nanang. Ay, nakapsot mat nga mintikita iti panaglako iti barbecue dito eh. May mayat iti papanak. Tamayat ka no ti sweldo kung natigayim ko. Saan mo ang problema hindi pag-aabang mo nito syudad? Tag-stayin tayo kada boss. Nasaya at nga rod no kasta, Gigi. Sana narigat trabaho dito ay. Tilang pakabanugan tayo no weekends. Tanagad ado ti tao. No weekdays ay relax na relax. Kasta ka different. When? Iso apat siya ka saan ka ma-pressure kan ma-stress iti trabaho. Ay, girl! Talaga ka di ka nagtuloy ang nag-eskwela? Saanan, friend? Ay, napay ngay. Awanan balak mo amang ituloy manan? Saanan, friend? Taawan pagadal ko. Kanisa na bali. Taumadanin ti panagturpos di burida kakapsat ni. Okay lang kada kami kinimanong ko. Nga uray saan kami ang makalpas iti kolehiyo. Basta makalpas di kapsat mi. Pakaragsakan min dayta. At least, adda may saan nakaadal kada kami, Gigi. Nanang, tatang, intun bigatan ti graduation ko. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos ka matlaang anak ko. Agyaman kami, tasinaysaya at mo tinagiskwela. Utang ko ti amin kada kayo nanang. Tatang, Ay, maragsakan kami anak kao. Kaya sapay la ko ba? Nagtultulo yan, ti pananggunod mo. Kadagiti arapaap mo iti biyag. inakagtrabaho nanang, tatang, panawan kayong diti balay. Sige, aganad ka anak ko. Wen nanang, o sige, mapanakon. Kasla ka ano laang, idi agad adal pa iti anak ta, lakay. Ita, may sa profesional. Napintasan ti trabaho na dito'y lugar tayo. Bakit? Apay anak ka rupangat ka, lakay.
Simrumanan ti sakak. Limtag ngamin manay na. Ay na nagsakit pa ti sikat ko. Anya, ay aginan ka pa ilaan. Di ka pa ilamapan ijay talo. Uwan. Ay ka ba ilang timag na. Pasarayag sakit pa iti tiyan ko no daduma. Anya, ay kat mapantag pa check up Narigat no mabaybay anday ta. Ada kwartaya. At dapay matay duldulin ko ang naglakwan tay tinatan. Ala, agrobot ka, tainta agpa-check up. Imayak. Taumayak ko maumutang iti kwarta mading ko. Sikatin na panunot kong asitgan. Tas asidig dito papanak. Tagpadatang ada dito syudad. Katun manuti ka sa pula manong. Apag iso, nagsweldo kami idi kalman. 3,000 man ading ko. Tapag pa doktor ni bagat ko. Kanayon ti pa nagsakit di asawak. Ay, kaasimat ni Ipag. Ala, itod ko ti bulbulo da manong. Diyak pa'y may ikanan dananang kantatang iti kwartada. Takas to'y mutin ti mapaspasamak iti asawak. Ala, saan abale taad da ni Donna ijay. Patsik adi na baybay ang dagiti dadakkel tayo. Tikit di asawam ti panunuta manong. Agyaman ak Elsa. Sapay ko matagimbagan. Tapno makabayad ak kadagiti utang ko kan ka, ading ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tikit di pa ng paagas mo iji asawam manong. At nakita da abataw iti apro ti amayo anak ko. Kat masapol ka no ama opera. Anya, kat mano-kanungay ti magastos iti operasyon nanang. Ay, medyo dakkel nga road anak ko. At damat kit di ta iduldulin ko ngam kurang da ijay. Kasanungatan. Sapay adda ko magatangag. Ha, Damanong ben kan manang Elsa ngay. Inawagan yon. saan pa anak? Ay, awagan nyo ida at amang tadamot iti kwartada. Masapul a pagtitinulungan mi atallo ti magastos. Saan matla siyak ti anak yo? Anak yo mat ida. Isa masapul nga agtitinulong kami. Saan lamay may sa taggastos nanang? Hello nanang. Pasensya kay pailang ha. Tawan may pauit ko a kwarta. Tamasakit ti asawak. Okay laang anak ko. Maawatak. Ala, sapay ko mga rod tagimbagan ka asawam. Uwan nga rod nanang. Ado pa yung ti utang ko kan Elsa. Angam, awagan nyo na ta. Barang ada maited na. Friend, agpabulod ka man pa iti kwartan. Ay ala, sa nga ribo lang ti kwartak dito ay. Adda ngamin binayadak idi kalman. Angam ala Alamon to'y nabatbati a kwartak Ni, anya ngayon ti allowance mo no itad mo dayta. Ay na, siyak ti bahala. Nalaka lang a discard yan dayta. Ang mapay, kasla ka nayon kamutan a maawanan iti kwarta, friend. Pangip-ipanam iti sweldom. Ut-utangan ni manong ko, friend. Tagpapaagas di asawa na. Kan masapul ang maopera ti amami. Iso ang kasapulan mi ti kwarta. Anya! Ay sus! Sapay na ira ng awan takwar ko. Ang apay no kasaritam ni boss ta bumalik ka. Kuyugan nakman nga rod, friend. Manutim pawit ni manang nanang. 3,000 pesos lakan o tinadiskitar na anak ko. Hinutang ka nung amin ni manong mo, sweldo na. Anya? Ay, grabe mo ti kinaimot na gidya kakapsat ko. Sana gaputada na talga na trabaho ka kat ipabaklay damot amin kanya kung ti responsibilidad. Tumulong da kumamot Gaputa siyak ti kabalayo. Siyak mat amin ang tinamnamahan damang ipay ti kasapulan nyo kani tatang. Madimat Saan mat nga itag na nayon kat singlak? Kasanon, numakiasawa ak tumatan. Kat addan to nanak ko. Siyak pa'y lakad itinamnaman nyo ang mangipay iti amin na kasapulan nyo. Aw-awatam latta kumaan dagiti kakabsat mo. Tabasit lang amin ti swelduda. Kan pasensya ka matan. Ta saan mi mat anagayatan ti panagsakit ti amam anak ko. Nimot nga min tatang. Ure ang muda bawal kadakwada kanandalata. Kita anda kumamot dagiti kan kanandatan Narigat tagsapul iti kwarta. Sana mapidpido ti kwarta. Oray saanan bakit?
Di ako nagpa-opera. Anya asahan numabaybay ang data, mas delikado. Kababain ka ni Dona. Mapasubo nga gastos. Awan kwarta ta nga ramatan ta. Imbag anamot nga grubwat ta itay saan aya. Kasjay ti pa nagsasauna. Aw-aw atemuhon lakay. Anya nga ay nakarubat kayon, hintayon. Wala agrubwat kan. Tapnusan nga agungot ya anak ta. Daras lakay. Hello, Donna. Kumusta ni Tatang? Agawid ka man manang. Tamay mo man kita ang dananang kang tatang. Ada trabaho, diyak makalangan iti trabaho. Ah? Ay, adang magtrabaho ka ading ko. Ay na, panawa mo day tatrabaho, ta nagbasit tumatlat sweldom. Ha? Umay mo kit di bantayan dananang kang tatang. Anya matikastan, siya kaminan. Siya lang arot agas-gastusan. Siya pala ti mga sikaso kadakwada. Saan kumamatakas na ti style yu ah? Iasa yu matamin kanyakon. Makitinulong kayo matamanang. Ala, bayam. Agpakadaak iti boss ko, Donna. Nagbaliwan ti ugali di kapsat tamanong. Ngimaton ti purwana. Nagsakitan ti panagsasauna. Nadlaw ko matday ta, Elsa. Imawag matla kanyak. Agkakasakit agiting bagbagana. Anyan. Saan matakas di idi ni Donna? Nagbaliw matan. Kasla saan nga iso tay kabsat ta idi anak ka nakasingsingpat. Nagbaliw idi nakaadalan. Itatan na opera kayon, tatang. Kitaan nyo mat ngamin dagitikan ka ninyo ah. Gan ko na ti doktor at anggadan nyo anay imbag ti sugat yo. Tapno sana mabriat ti dait na. Sana natangkan ti ulo yo, ta sana da kayo tagas-gastos iti panagpagas yo. Uway, nanakaw. Sana gaputa di adalak. Nga da natalga da trabaho kat namnamaan nyo matan ti sweldo kapag paagas yo. Sana may sa anak yo. Talo kami. Iso asaan ko malasyak ti pagdawatan nyo iti kwarta. Nang runay tatadan nobyok. Makiasawa ako ni Timabit. Ala, husto day Donna. Di mon pagsawan ni Tatang. Ta saan na anagayatan ti panagsakit na. Saan ko pagsasawan manang? Ibagbagak laeng. Ala, mapan kan iti trabahom. Ta siya kun ti makaamo kadananang kan Tatang. Ni, apay nga gim impake ka, Donna. Papanam? Agdan na kami ni Tinobyok manang. Anya? Pagdanaan nyo ngay. Agabang kami ili. May mayat no madayuak. Tap no mayadayuak iti responsibilidad nga impaako yu kanyak. Anya? Apay, di kay pa'y agkasar iti nobyam, sakbay nga agden na kayo? Di yo man pakibiyangan ti may papa ni Tinobyok, tabiyag ko da ito manang. Anyan. Talaga asabalin ti ugali ti kapsat mi. Manipod na addaan ni iti trabaho. Nagbaliw matan ti ugali na. Anya, agabrod ka ko nam, Elsa. Wan Tatang, tadamang tulong kanya kagayem ko. Iso ti makaamo iti amin ang magastos. Sayang day no paluspusak. Day ti laang ti amok awagas, tapno makatulong nga kada kayo. Awan na ilupas ko a kurso. Iso nga agabrudak laangan, Tatang. Ay kat nasaya at ano agabrod kan manang, tapno makatulong kamat kanyak. Wan Donna, takababain mat ngagpaysukan ka. Maibusan piman ti kwartam. Gapo kada Tatang kananang. Iso apasensya ka lakuman, ha? Sapay ka na yun ang maulaw ni nanang. Tsak amuan niya mo ti sakit na. Ay, gastos manen. Ala, di ka madanagan. Syakton ti mangipa-check up kininanang. Kat di ka madanagan. Tadi kam agdawat iti kwartam apagpa-check up na. Syak ti makaammo nga agdiskitar, Donna. Hello, Manong. Di mo't nalaing kan nga agmaneho. Well, Elsa, siya ti mangiman maneho, iti may sa attractibus me. Kayat mo ti umay dito abroad. Tulungan ka, Manong. Driver ti applyam dito eh. Dakkel ti sweldo. Ha? Eh, kito na. Alaman nga ron atin ko. Kayat ko ah. Hello, anak ka.
Kumusta kayo ni tikabsat mo dita abroad? Nasayahat kami dito, tatang. Kanayon kami nga agkita. Nagsweldo kami. Iso nga agpaw-it kami manan iti kwartayo kininanang. Agyaman ka may, anakaw. Wen gayam, napagnungwan mi kini Manong Ben, amang tangdan kami iti babaunin nyo di tabanay. Anya, apay masapol pa ilang aya. Wen atatang, tapno adakad kadwayo kininanang. Ken tapno adag luto iti kaninyo. Kas kada mangilaba iti murang nyo. Kabaylan mi pailang nga ramiden dagita. Isupa iti panangdan nyo iti katulong. Basta manangdan kami, at dan natulag ko nga umay di tabalay, tatang. Ha! Papa Namlam, kasangsangpot mo lang ang pumanaw ka manan. Ako, nalipat ak may sa cellphone ko di palay. Inaksublihan daw na. Anya? Sige, sir. Tiliwan nyo dagit abalang kantes. Ma'am. Oh, Glory! Apay nga dakadwa ma pulis! Di ko na. Yak matuntun tayo umok yung iti babae. Agpulo kayo itan. Ha! Nakaawang ka, Madonna. Kumusta? Naimbag man ta nakalagip ka nga imawag, ading ko? Wen manang, bumulod ako maiti kwartam. Nabayagan nga awan trabaho. Tapi naikat na ti asawa ti ex ko iti trabaho. Kat aging gaita, marigata na nga agapla iti trabaho manang. Ala, orayam ti ipawit ko ang kwarta, Donna. Angam no kayat mo, tulungan da ka nga agabrod. No awan ma-applyam at trabaho dita. Ha? O sige, kaya't ko manang. Agyaman na kada kayo manang Elsa. Manong Ben, tinulungan da ka makaumay dito abroad. Kasta tiya kakabsat ading ko. Agtitinulong itirigat kan ginawa. Pakawanan da ko ma. Gapoy ti ugalik iti kalabas. Naamiris kong tibidot ko. Agyaman nakta nakaamiris kan, ading ko. Ala, pagadalam dagita na pasamakan ka. Amum tirumbang kan saan iti sumaruno. Ay na! Nagigida na nagbakasyon nagiti talungan naktabak ay. Wan nga road lakay. Ay na, kailiw da kayon nga anak me. Kailiw da kayo matananang, tatang. Kailiw da kayon. Oh, adto ti pasarabok kada kayo nanang. Tatang, kan adto ti kwartayo oh. Ay Ah, na, ay. kwarta da gusto yaw awat mo anak ko. Kat kasangsang patyo pa ilang. Pakawanan da ko mananang. Tatang, no pinakitaan kayo iti sana na saya at iti kalabas. Ipatpatag kayo at dadakkel ko. Saan da ka aginura, anak ko? Inaw-awat milatan, dagidi adyar mo kada kami. Tamo me ang makaamiris kan tumot lang. Patpat ganda ka mat, anak ko. Da kayo nga anak me. Patpat ganda kayo amin.